মই জইনিং কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য যিটো আমাৰ শান্তি চুক্তি ইয়াত শান্তি চুক্তি যিটো মানে সফল কৰিব লাগিলে যিখন চৰকাৰ দৰকাৰ সেইটো চৰকাৰ হৈছে UPPL চৰকাৰে শান্তি চুক্তি কৰিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাস সেইটোকে তাৰমানে আজি এই জইনিং চেৰিমনিত যোগদান কৰিছোঁ আগতে মই নাম্বাৰ 4 VCDCৰ BPF দলৰ প্ৰাইমাৰী প্ৰেছিডেণ্ট আছিলোঁ BPF কাম কৰা নাই নেকি আগত 17 বছৰত তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছিল বহুত খেলি মেলি দেখা পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া যিটো মানে ৰাইজৰ সঁহাৰি ৰাইজৰ যিটো দলে বলে যেনেকুৱা আজি জইনিং চেৰিমনিত যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এনেকুৱা কৈছিল তাৰমানে যে বড়ো মানুহে আমাৰ কিছুমান গাঁৱে ভূঞে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ আভুৱা কথা কৈ ফেলে মানে কৈছিল যে বড়ো মানুহে মানে এই BPF দলৰ মানুহে কৈছে UPPL দলক ছাপোৰ্ট নকৰে কিন্তু এতিয়া দেখা পালোঁ গোটেই যিমান জনগোষ্ঠী আছে ইয়াত প্ৰত্যেকে ছাপোৰ্ট কৰিছে গতিকে আমিও এইটো বিচাৰিছোঁ শান্তি যিহেতু শান্তি ইয়াতে স্থাপন হৈছে অলৰেডি বাকী যিবিলাক সমস্যা এইবিলাক সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ BTADত UPPL চৰকাৰ BJP চৰকাৰ দুটা দলৰ মানে চৰকাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰকে আমি লাগিব বুলি ভাবি জইন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক ৱেলকাম জনাই তেওঁলোকৰ দলৰে আমি একতা পৰিয়াল বুলি যোগদান কৰি কাম কৰি যাম বুলি ভৱিষ্যত আগবাঢ়ি যাম বুলি দৃঢ়বদ্ধ হৈছোঁ আহি থকা দিনবোৰত তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানে দল কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ লগত লগ হৈ একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকৰ যিবিলাক কৰ্মদক্ষতা দেখিছোঁ সেইবিলাক মানুহৰ আগত কৈ ৰাইজক নিশ্চয় জনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু ভৱিষ্যত যাতে UPPL দলে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলটো একদম শৃংখলাবদ্ধতাৰে চলাই নিব পাৰে তাৰে মানে ৱেলকাম জনাই আজি এই জইনিং চেৰিমনিত আমি যোগদান কৰিছোঁ এইটো আপোনালোকেতো নিশ্চয় দেখিছে গাঁৱে ভূঞে দেখিছে এইবিলাক আজি ধৰিল 4 নম্বৰ VCDCৰ মই প্ৰাইমাৰী প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে কৈছোঁ আমাৰ যিজন নেতা হাগ্ৰামা মহিলাক আমি বেয়া বুলি ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি দলীয় কৰ্মী আছে ধৰা আজি ইমানুৱেল মুছাহাৰীৰ কথাই কৈছোঁ তেখেতে আমাৰ 4 নম্বৰ VCDCৰ অন্তৰ্গত এই বাবাৰী VCDCৰ যিটো আমাৰ ৰাস্তা আমাক কি লাগে ৰাইজক কি লাগে শান্তি লাগে ৰাস্তা ঘাট দলং তাৰোপৰি উন্নয়ন সেইবিলাকে লাগে এতিয়া আমাৰ সেইদিনা এই আজি জলেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তো অলৰেডি এই ৰাস্তাটোৰ কাম ক্লিয়াৰ হৈছে তো 80% উন্নয়ন হৈছে শান্তি হৈছে গতিকে আমাক আৰু কি লাগে সেই হিচাপে আমি কাম কৰি যাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ আপোনালোকৰ এইটো টোটেল কিমান আছিলে 1400ৰ ওপৰত আছে আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আজিতো মোটামুটি 50ৰ ওপৰতে আছে আজিও জইনিং চেৰিমনিত যোগদান गिबियावनो माग बिहुनि सिगां आं शुभेच्छा बहरग्रोबाय रायजो राजानो दिनैनि मिडियानि थ्रुयै दिनै बिराद रंजानायनि बाथ्रा दिनै फार्स्ट बेवहाय UPPLनि दरंगाजुलि ब्लकनि मोनसे जइनिं मास गेदारिं जानानै जागासिनो दङ बेवहाय जोङो 8-9 हाजारसो मानसि दिनै बेयाव जमा जादों दिनै बिराद रंजानाय मोनदों बेबायदि मानसिफोरनि दैबानाखौ नुनानै दिनै बिराद रंजानाय मोनदों जोङो आरो दिनैनि बे मेलनि बा नैबे जथुमानि दाराय जों जे बे दरंगाजुलिखौ जोङो आरो उद्धार खालामनो हागोन UPPLआ बेनिफ्राय जों दाथि बुंनो हायो आरोबाव दिनै 400-500 दिनै जइनिं जागोन आरोबाव बिहुनि उनाव नैबे माग बिहुनि उनाव आरोबाव जइनिं जाबावगोन दिनै UPPL दोलोनि दैदेननाय UPPL दोलोनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट BTRनि चिफ प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव दिनै डेभेलपखौ नुनानै शान्तिखौ नुनानै दिनै लोब लोब मानसिया UPPL दोलोआव जइन जानो थाखाय दिनै फैदों मोजां मोननानै दिनै जों नुनो मोनदों जे BPF दोलोनि समाव ओरैबायदि
समाज बेबस्था जानानै दंमोन बेबस्था जे जोङो जोंनि गथ'फ्रा लामाफ्राव ओंखारलांबा अबेबा बेरायनो थांबा फैफिनगोन फैफिना नैबे मोनसे गिनाय भाब जायोमोन जोङो खबर लाबाय थायोमोन महा दं महा गैया हरनि 8-9 जाबा जोंहा बिराद टेनसन जायोमोन अबेबा माबा जानानै थाबाय नामा अबेबा सोरजोंबा बुजानाय नामा नैबे जिनिसा जोंनियाव फैयोमोन आरो नैबे इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय नैबे बुस्थुआ जोबस्रांदों आरो बिराद सान्थि फैदों आरो बहुत डेभेलपखौ जों नुनो मोन्दों जि समाव 17 बोसोर बिपि बा सरकार सलायनायाव जों फाग्ला दलं बेखौ मोननो हायाखैमोन मात्र घोषणा होनानै थाङोमोन किन्तु दिनै इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगो जोङो फाग्ला दलंखौ मोननो हाबाय जों मुसलपुरा जोंनि डिस्ट्रिक्टमोन मोनसे समाव दा तामुलपुरा जोंनि डिस्ट्रिक्ट जाबाय बै डिस्ट्रिक्टआव मुसलपुर डिस्ट्रिक्टआव थांनो थाखाय जों दैज्लां बोथोराव ओरैबायदि खस्थ' जायोमोन जोङो गुवाहाटीजों समान गोजान हिसाबै थांनांगौ जायोमोन 100 किल'मिटार जायोमोन जोंहा दैज्लां समाव आरो दिनै जोङो नैबे फाग्ला दलंखौ मोननो हानानै जोङो दिनै मुसलपुर थांबा बा ओरै बहाबाबो थाङोबा जोंनो मात्र मुसलपुरसिमाव 35 मिनिट नांगौ जोंनो आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायावनो दिनै जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौ मोननो हाबाय बेयाव बिदिखाय देरसिन रंजानाय आरो जोंहा मा दंबावो आरोबाव जोङो डेभेलपखौ नुनो हादों जे ओरै काउलि थांनाय लामा ना बेवहाय जोङो आरोबाव गोदानै मथंगा दैनि दालां बाल्थिं दैनि दालां जों मोननो हाबावदों बेबादिनो बहुत जायगायाव जों लामा मोननो हादों जोंहा जुब नेता जोहोलाव जोंहा एमएलए तामुलपुर समस्तिनि एमएलए जलेन दैमारिनि दैदेननायावबो जों बहुत डेभेलपखौ नुनो मोन्दों बहुत अनसुंथाइ मोननो हादों जोङो जोंनि धर्म अनुष्ठानफ्राव बिथाङा बहुत अनुदान होबोदों जोंनि ओजोंहाय गिर्जा न' जोंनिया पार्टिजुलियाव बेयावबो दाख्लै बियो 3 लाख थाखा घोषणा होबोदों बेबादिनो बहुत जायगायाव धर्म अनुष्ठानफ्राव बियो अनसुंथाइ होबोदों जोंनो दा बेखौ नायनानै जोङो आरोबाव नैबे 25आव फैगोन इलेक्सनाव आरो बिनि सिगां एमपि इलेक्सन क'क्राझार समस्तियाव जोङो इउपिपिएल दोलोआ देरहागोन होननानै जों दाथि बुंनो हायो आरो 25आव इउपिपिएल सरकारानो सरकार दाबावगोन होननानै जों आरोबाव दाथि बुंनो हायो इउपिपिएल जिन्दाबाद थेंक इउ সকলৰ মাৰ্গদৰ্শক বৰ্তমান অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া हमारे सरकार वालों खाता